Kai mea ma ke komo ana I ke kula nui, ma muli paha o ka ʻōlelo aʻaʻao ma kamehameha. O ke kahi ʻōlelo aʻaʻao e haʻalele I ke ia paiʻaina no ka hoʻonaʻo au ʻana. O ma ke wau pepehi loa I ke la manao. Ua kuʻe ia manao ke kahi, mea mai lākou ʻaʻale no, mai ia o koʻa paha ma ke iwa. But mea mai lākou ʻaʻale no maikaʻi ka hoʻonaʻo au ʻana ma noa. And o au ʻaʻale no ku ono I ke kālā, ma leila. Oia ke kahi ala e hoʻona au ai, I ka ʻole o ke la ano Pukana. Noi o komo ma ke ano he pre-physical therapy. Ma muli o ka ʻōlelo aʻaʻao. Nā kuma au. Imi oi hana o koʻa, haʻalele, kai nā me haʻalele a leila. Imi oi hana o koʻa. He oi hana e ku ono I ke kālā, ke la ano. No leo komo, and then ma ke ala pule mua, ma ke la ano orientation, ma noa, ua hele mākou, kipa mākou I nā kuma awa o ma leila, ma ke la halau, pre-phys ed. A leila mea mai lākou, kana walu pake na kou, ale no Pukana mai ke ia. No leila I nā haʻalele ana, haʻalele ke ia manawa. Nai lo haʻalele ia pule mua o ke kula nui. O komo e ka ʻike Hawaiʻi. A leila komo I na papa ʻōlelo Hawaiʻi ke kahi a ka ale no puka mai ka waihuelani me ka laipua. Ka hoʻi ka waihuelani no ka laioko. No leila ke mana.